Здесь. Баткен Афганистан, бля. Бля. Нечто адам өліп қалды енді. Ой, бля, она миномет, гранатомет, блядь. РПГ, пиздец. Баткен Афганистан, блядь. Çegara oyuncuk emez. Çegara barıştıkı. Memleket barıştıkı. Biri gelmeden. Çıkıntılardan arımanca çegara çeşilmek. Tacikistan'dan çıkıntıları bizim memlekette. Oşulardı joğatış gerek. Ana çeşilet çegara. Kıdırsayç, siz bir gün çegarada işlegenimiz. Benim 10 yıldan aşk işlegen. Bir amanda çeşişti. Elminin esepteşiz. Kıdırsayç. Чегара проблемаларын өзүнүн жөн терисинен сезген адамдар айтты. Кийинки сөз Жаран Раттиев, Аманбол Бабаковтар. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү кайдыгер карабай келген, чегара үчүн жүрөгү күйүп келген биздин кыргыз эли бар экенсиздер. Сиздерге миң мертебе шүгүр айткым келип турат. Ушу кандай гана көйгөй болбосун, бул Баткен бардыгыбыздын, Kırgızstan bardığımыздың жери қатары ар бир жаран билиш керек. Эгерде бир Кыргызстандын жүрөгү канаса, бардык Кыргызстандын жүрөгү канайт деп мен эсептейм. Ошондуктан урматтуу бийлик, азыр силер ошол жактагы болуп жаткан саясатка көзөмөл жүргүзгүлө. Ал жактагы азыр мына ок атышуулар болуп атат деп WhatsApp'тан келип жатат. Ошолор боюнча силердин массалык маалымат каражаттарыңар элге так маалымат беришин талап кылам. Жана ошондой эле бұл жерде жашына отырбастан, ел алдына шығып, тезінен ұшы Баткен чегарасын чечпесеңер, тезінен бұл жерден кетіп қалуға деп айтат елем сілерді. Бұл қачантан бері келе жатқан көйгөй, ел ишенип, ел сілерге үміт беріп шайлады. Сілер тез аранын içinde Баткеннің чегарасын чечпесеңер, мұндай окуя күндөн күнгө кайталанат деп ешкім кепілдік бере албайт. Урматтуу биздин Ruslan Kazakbayev, MİT okulu, tez aranın içinde siz Tacik tarafına nota jönötüşünüz gerek. Biz sizden nota jönötüğünüzü talap kılıyoruz. Ne sebepten bizden oşol jerdeki çırkıragan Batken eline sizler mümkünçülük vermey jatasınlar. Nege bizden eldi sizler teyip jatasınlar. Sizler egerde eldi teyere turan bolsoңор el bir günü jarılıp ketet. Oşonduktan urmattуу Batken eli sizler üçün men ayağına çeyip turup berem. Batken menin жүрөгүм, Batken elinin batırlar üçün tereң tazim. Sizlerge bize bugün tazim etem. Sizler oşol jerde жүрөгөр менен oşol bizdin çegarаны korgop atkан üçün har biriңерге medal bергенге bolsa da azdık kılat. Oşonduktan бар болгула Batken eli biz sizler menenmiz. Жалаң эле бул Баткендин проблемасы эмес, бул жалпы республиканын проблемасы. Memleket korkunçta birlik. Urmatlı Kıdırsayç, men sizge gayretinizde gibi aytkam. Çegarada işlegen çıkkıntılardan arınmayınca çegara kesilmektir. Siz eski sistema memleket kaldınız. Oşo çirgen sistemada жүргөн çıkkıntılar, memleketteki çıkkıntılar. Ушул ишке чатакка В основном спикеры обвиняют Кушаматчы